Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Aulia dari kelas 8A3 nomor urut 28. Saya akan membacakan teks cerita La Peso si bawa la buta pada bagian A. La Peso si bawa la buta. Engka dua toka siasi warwane mapai bali bola. Sua peso sawa mauta iyami pada palawana so asa tidangnya riwir lalengnya taja pasti dekar itu laloe. Lauta madengan la peso rirenge mita laleng engka sawa so nasi pakada ada dua sirengenan nre wang ri bolana ri labos soy. Makadai la peso pede lau aso pede manipi uita poleata pada aso ewe tengkan nesa sisi rioloi. Mateni la buta mapai bali makadai ba makutonga satu mapuada na aga patujumu lainge makade la peso engka madecing aja monrot tudang seso bujuru mataja riwiri lalenge wasa engka adana to sila lesana madece tudang madeceng pisang japa talau lele ribolana to engka mal melau pasideka ba makasi satu naikia matana taonami useding namoro seding rito tomadenge pekoga museding bateta tawai poleange nareko pole engka papadalena puang Allah Ta'ala. Ako dua iya sedi nasaba iko madenge na atutuko bela aja mubuaka bebalina la peso madeceni nareko makoy iya to pabalina la buta makasini pamulaki baja na iya pabajana lau tongan niro dua sirenge lele iwi bolana to suge pale waliwi limanna nae desa kuwa sajan ranuna nasaba ia maega rekengi mede ya rega na calareng tongang ia papahanna la peso silo la buta majempu mabela la buta nania parse babuana to sugie na to podie onrong linona ia kia sigiling pisang padana to mapedi maega malaba nama raja ese babua narapi ni na engerang seua curita riolo makadai dicopo na bulu mania engka seua galempo batu maega parewang ulawar ilalan nade tahu warani madempe koritu nasaba mataui ripangon roana si ua eroso paken roi tahu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.